balala mugibisa ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibisa ngamagama emakhosini makhosi amakhulu anga Ndlondle enkulu makhosi amakhulu siyabonga bayede wizulu ndiki nawe Nkosi enkulu makhosi amakhulu siyabonga Siyabingelela kakhulu obingelelayo umkhulu mhlongo entabeni zasemgababa umfana kaDimba kaMnguni zamazama kofenya umfana kaMhlongo kaNjomani yaduka imiyakanyaka yazatholakala esini umfana onezibonge embili cha njoba ngibingelela namhlanje ngibingelela naba abopholoba besiyaviva TV ngizobingelela naye nethimba lakhe nabahamba naye nabamphelezela ngizobingelela ababukeli bakhona basiyaviva TV ngifuna ukunitshela ukuthi umkhulu mhlongo usengaphakathi emasangweni usengaphakathi ekhaya kaSiyaviva TV namhlanje ke angambi ngedwa ngihamba nanazi ingane zedlozi ngihamba nanazi impimbali zedlozi ngihamba nananka amathongo abantwana abangenwa abantu abadala edlozini ngicela ukubasho nje ngezigaba zabo ngala sinamanono amanono umuntu okusokhomba ukuthi kusekufana nokuthi uqala kwendaba yokuthwasa noma umuntu osanda ukumukela abantu abadala osafuna ukukhuliswa ngokwedlozi ngamanye amazwi okay ngicela ukuyichaza nale la ikhaya kaMhlongo akusavumelekanga ukugqoka izinto ezibovu ngenxa yokuthi siyayihlukanisa lento umuntu akukwazi ukuthi abe negobongo aphinde abe nedlozi into evamisekile menegobongo uyalidla igobongo alikede kelekeqe azaliphothula manje sifuna ukuhlukanisa lento yokuthi umuntu athethwasa kodwa ayigcine edla amagobongo ngamanye amazwi umuntu ogqoka iodla igobongo uyena lesimgqokisa ingubo ezibovu ngoba usuke engenalo idlozi but usuke negobongo nje kelekeqe uyalithwasa igobongo azaliphothula kodwa mase siqala kulesi sigaba isona isigaba sokuthwasa lesi umuntu mayengena esengenwa abantu abadala iyona number 1 ukuthi mhlambi iyaqala indaba yakhe sethwasa kamanono usengene edlozini ngoba nembono yakhe iya ngokuhluka ngenxa ukuthi into ekade ifuna abantu abadala kusuke kufana nokuthi useyimukele iseyingenile kuyena kusho ukuthi sizoba no number 2 lo number 2 lo abantu asebekwazi ukubhula abantu abasuke sebekwazi ukwelapha abantu engikwazi ngisho ukubathuma ukuthi abahambe bayobethela emzini abantu ngenxa yokuthi basuke sebeyazi into yedlozi ukuthi into yedlozi kuyalashwa kuyasetshenzwa bayakwazi ukukhipha ilwane bayakwazi ukukhipha amanzi amnyama yonke lonto ngamanye amazwi umuntu masegqoke kanje umuntu osene date yabasekhaya ukuthi noma inini sebevumelekile ukuthi bangamlanda uselivumile idlozi lo muntu kwenze konke usewafaya ngisho iziphandla zovuma idlozi wavunyisa idlozi la komalume wavunyisa idlozi la kubo into eseyisele ekhaya yena ukuthi abantu bakubo bahlela idate bafike bazomlanda bawumkhipha abisangoma uyabhula wenza zonke inhlobo zezinto kusho ukuthi igaba ke zokwelapha zihlukana ngaleyo ndlela enjalo ukuthi laba abamanono ngamanye amazwi abasemamanono abantu abasathwasa noma abantu abasavuthiswa idlozi emzimbeni wabo ngoba ngisho inkamba abayifakayo zithanda ukuhluka kancane ngoba laba basuke sebelindele intoni ukuphuma but laba izozi suke saqala kubona lumngenela esifuna ukusho ke sifuna ukuthi into emayilana nabantu abadala yokwethwasa yokuthwasisa umuntu onenkinga yedlozi ukuthi idlozi lakhe mhlambe wathwasa wangaphumelela siyakwazi ukumlekelela kuzo zezinto ezimalana nedlozi khona izinto esilapha la kaMhlongo esingayingabazi ukuthi siyayilapha fana nalento abantu abadala engikhuluma ngokwethwasisa ngoba abanye pholoba inkinga yabo bathwasile but abakwazi ukusebenza uze umuntu aphuma ngeenkomo embili noma entathu kodwa ukwelapha akakwazi la ikhaya senza show umuntu ukuthi akadluli kulesigaba abuyele lesigaba engakazazi le ingxenye zempilo yokwelapha noma le ingxenye zempilo yokuthwasisa kusho ukuthi ke ngokunqamulela nje kakhulu ngomhla ka15 and 16 ngisobe ngisegoli eBinoni but into engiyele eGoli anginazi isikhathi esiningi no 2 days kuphela ngiyela abantu abafana ukuthi ba special ngendlela emangalisayo ngoba sobe singayisebenzi imizi yabantu sobe singayisebenzi amakhaya abantu sobe singawaqindi but into esiyele ukuthi siyobhekela abantu sibhulela abantu sibabhekela ukuthi enyakeni omusha amabengena bazongena kanjani or into enakele kulonyaka ofile iyona yipi sibalungisele lezo zinto abantu ngamunye ngamunye shuthi into ezobe sibalekelela nje abantu eGoli siyabhula eGoli sobe sibabhekela into zabo abantu ukuthi kuze kube ukuthi nje wena waxoshwa emsebenzini noma kuthiwa ime emsebenzini intoni imbangela yalonto shuthi nje eGoli sino 2 days kuphela 15 and 16 abantu ababhukeke sikwazi ukufika sibalekelele zonke kodwa izifo siyazelapha kodwa sesisho la ngoba naku kuphela kubalekile ukuthi laba nabo ugcine bavelile
sibonele nabo ukuthi kahle kahle akudlalwa ngabo ngabantu ngabo kuthwasisa asidlale ngawo silapha nje gelekeqe umuntu angenwa abantu abadala simkhulumisa idlozi kuyena simise emfulweni makufanele aye emfulweni shuthi ngiqonda ukusho layo inamba esitholakala kuyona u078 11 710 63 ngicela ukuyiphinda kokugcina 078 11 710 63 abantu banga WhatsApp abenze yonke into kuyona lo namba sizoba no 083 406 8658 083 406 8658 izona inamba ongasithola kuzona lo siyabonga kakhulu siyabonga kusiyaviva TV ukuthi baze bafika mina ngoba sifithe simatasa kodwa sibahloniphile nje sathi sicela ukuba nabo isikhathi saba ke sibanike bathi ukulinda kancane abantu bazosetshenzwa siyabonga kakhulu siyaviva awuboni kumnandi siyaviva no MC Kolobas siyaviva awubeke kumnandi siyaviva no MC Kolobas siyaviva uwe kumnandi siyaviva no MC Kolobas andile umenjalo qhawe lethu andile mdaka ngobo umenjalo qhawe lethu andile wemdaka ngobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje siyaviva awuya